Arás arís le peanluí glas, green pencil agus feicim barna anseo an dara líne. Agus tá iver a cúig iarú sa barna seo. Is féidir lom an ghuí a clustáil taobh muo. I can hear the wind outside. Mar níl an aimsir go bra inniu. Weather here isn't very nice today. Bhí mé cainte hana faoi an nach cainte nós na guithe at the speed of the wind. Well, tá guí loidir inniu. There's a strong wind outside, taobh muo inniu. Cad atain sa barna seo iver a sé ceapan. Níl sé a chur báistí a láthair. It's not currently raining. Níl sé chur báistí. Ach níl an grian ag taitneamh. The sun is not shining either. I'm sure sin focail le high weather. Oh, tá barna sa chalún sin. 1, 2, 3, 4. Agus feicim iver a seacht an líne seo, so ní féidir bheith iver a seacht an seo sna trís spás sin. Nu an seo, ach chance go raibh iver a seacht an seo nó an seo. Cad faoi iver a hocht, scéal céine, same story. So bé iver a seacht nó iver a hocht ag dul an sin. So céir eile atá ar iarú sa líne seo. Tá iver a hain ar iarú. Tá iver a seacht agus a hocht ar iarú. Feicim hain a seacht agus a hocht an seo. Agus tá iver a chathair ar iarú freisin. No, tá iver a cúig ar iarú freisin. Ach níl mé cainte fós. Ar nós na guithe 1, 2. Tá iver a 3 thuas an seo, tá iver a 4 thuas an seo. Tá míad ag iarú iver a seacht agus iver a hocht. Ba iver a hocht ag dul an seo. Mar tá iver a hocht sa bhosca sin. Agus tá míad ag iarú iver a chathair freisin, agus tá iver a chathair sna gá chailún sin. Those 2 columns we have number 4 already. I almost said sna birch column sin. Birch is a word we use when we're counting up people. So yet another variation of the ivricha as Gaeilge is when we're counting people. We don't say ein dinne. We say dinne awan, birch genie, truer dini, cahrar dini, cúigar dini. Agus is cuivan lom
san ord test in our final exam in school, I accidentally said that there was cuaig in my clown instead of cuaiger. And the scrúdaitheoir, the examiner, nearly spat out his coffee. 3. So ní éini mé an botún sin arís. Yeah, so sometimes you can, when you're referring kind of affectionately to something as if it might be like a person, you can sometimes say an birchicú. Tá iver a hain ag dul an sin, mar tá iver a hain sa bosca sin. So táimid ag lurg iver a 3, agus iver a 7, agus iver a 5 le hain lína seo. Hanna bhí mé ag caint faoi comparóid modular nathanna cainte, phrases that are comparative phrases. I was talking about the color black and things that you can compare it to. I was saying you can call something codú le gúil, as black as coal, or codú leis an buca, as black as the mythical puck. One I forgot, and it's pertinent for these printed out puzzles. Na puzzle sin print oilte codú le duch, as black as ink. That's another sin nach cainte eile a cloisí tú. So seans go cloisí tú an nach cainte sin codú le duch, black as ink. Agus seans go cloisí tú an gcuí loidir. Possibly the wind is actually loud enough, strong enough for you to hear it in between things that I'm saying. Tá iver a dó ag dul an seo. So cad faoi iver a dó I gcuideanna in general. So tá iver a dó, an bhfuil iver a dó I ngach bosca anois? Níl iver a dó sa bosca sin, ach anois tá sé sa bosca sin. Cad faoi iver a hain? Bhí iver a hain beag an íon Jackar nó méid ó hin, ach anois feiceann iver a hain agus cílíonn sé sin. That means go bhfuil iver a 3 ag dul an seo. So an bhfuil iver a hain I ngach bosca anois? Níl, tá rogha idir an beirt spás seo. Agus níl míad cainte faoin bosca sin. So tá aspa iver a hain anois. Currently have a lack of ones. So tucha míad a rash go dtí iver a hain beidir. Cad faoi iver a 3? Oh, well sin simply. Tá iver a 3 ar iarú sa bosca sin, agus ní féidir é chur sna 3 spás seo. Agus cad a fágann sé sin rogha idir an birchicú. So, yeah, by me ag éirí níos mó iver a 3. Cad faoi iver a 4? Tá spás an sin le haigh iver a 4 sa bosca seo. Agus tá iver a 4 an seo agus an seo, so tain iver a 4 an sin. Fágann sé sin spás le haigh iver a 6.
2, 3 ceathair fógann sé sin spás le haghaidh uimhir a cúig agus spás dearnach sa cailín sin le haghaidh uimhir a ní ceapan sé uimhir a ní so tá an chéad cailín, first cailín, tá sé fós a géirí uimhir a trí agus uimhir a cúig. So ní féidir uimhir a trí dul an seo, ní féidir uimhir a cúig dul an seo, ní féidir uimhir a trí nó uimhir a seacht dul an seo. So ciallaíonn sé sin go mbeidh uimhir a cúig ag dul an sin. So tá mé fós a géirí uimhir a hain agus uimhir a sé le haghaidh an líne seo. Tá uimhir a sé Thíos sa Chúinne down in the corner. Tá uimhir a sé an seo, so tá uimhir a hain ag dul an seo chun críochnú an líne sin to finish out this line agus by an cailún sin críochnatha go luath. This one will also soon be finished. 1, 2, 3 a ceathair a cúig a sé a seacht by uimhir a hocht ag dul an sin. So cad faoin beirt spás an seo. 1, 2, 3 cúig agus a sé fós níl míad cainte 3 agus uimhir a seacht freisin. So mar dúirt mé hána níos a rís just féacham I dro eile, just look in a different direction. Féacham go dtí an mala, look over at the wall. Féacham go dtí an foinneog, look towards the window. Just take my eyes off the puzzle for a second just to defamiliarize. Don't think I could readily translate that, but yeah. So tá simagum, I'm interested in this column. Mar tá uimhir a hain ar iarú agus tá uimhir a cúig ar iarú. Ach níl clú a going fós. Níl míad cainte. Oh, tá barna sa cailún sin. Tarlíonn sé sin go minic, like bíon barnaí nó spás ar oscailt, just wide open. 1, 2, 3 ceathair cúig uimhir a sé. Now okay. So, tá an fós a géirí uimhir a trí nó uimhir a seacht. Ní féidir uimhir seacht dul an seo agus féidir é dul sna trí spás eile. Cad faoin chéad líne ar bhfar. This top line. Bhfuil uimhir a trí nó uimhir a hain in éon áit úsáideach. Is there a useful 1 or 3 anywhere? Ní aice mé. I don't see it. Cúig. Oh, bhí sin go solar. That one was pretty clear. Uimhir a ní agus uimhir a cúig, mar bhí uimhir a ní
an sin an taimar fad. That was there the whole time. Cainte. So 3 car cuaig sé seacht agus 8 tá 8 hús an seo sa bhéhar 7 dul an seo agus iwwer 8 dul an seo. So cuideann sé amach. That helps us out, I think. Mar níl ach spás amháin fágtha le haghaidh iwwer 7 sa bhosca sin. As Gaeilge, in Irish, we use a kind of a negative construction for there is only. It's like there is but. Níl ach spás amháin. Ach is the word for but. But we use it with a negative, so we say there isn't but one space. Níl ach spás amháin fágtha left. Only one space left le haghaidh iwwer 7. So tá míad fós ag leirg cúpla uimhreacha. A mheán agus a cuaig agus a sé agus feicim iwwer a cuaig agus iwwer a sé hús an seo. So ba iwwer a mheán ag dul an seo. Agus feicim tá iwwer sé híos an seo freisin. So ba iwwer a cuaig ag dul an seo. Bhí dog mé barna a 1. I left one space le haghaidh iwwer a 3. Fágann sé iwwer a mheán. Cílíonn sé sin go bhfuil iwwer a mheán ag dul an seo agus níorbhach barna a 1 ar aon nós. There was only one space left anyway. 1 mheán dó. Ba cóir go mbeidh an dearna an deire spás éasca. This should be easy. Caithim bheith cuaireamach ar an deire freisin. Cuaig nó 3 agus 3 nó 7. Tá 7 hús an seo. 7 a 3 a cuaig agus a 3. 1 2 3 car cuaig sé 7 8 9. 1 2 3 car cuaig sé 7 8 9. 1 2 3 car cuaig sé 7 8 9. Tá mé sásta. I'm happy with that.